Tukuyakukuna manallakankichik kunankay pachapipish ñami kaypi kani kunankay kutinka Mateo capítulo 13 takishka katingapaj kay capítulo kacharinmi pichkachunga pusak versículokunata punta kakishka katishunchik versículo 1 manta versículo 9 kama kaypika tarpukmanta yachachishka parlota Jesús parlashkamanta chay punllakunallatakmi Jesusqa wasimanta llukshishpaka kucha uripi tiyarirka chaypika achka gentikuna paypakman shamukukpimi barcoman yaykushpaka tiyarirka tukuy gentikunaka kucha uripimi karka chaypimi Jesusqa achka yuyachik parlukunawan parlashpa kashna nirka tarpuk runami tarpunaman llukshirka tarpunaman rishpaka muyuta shitakpika asha muyuka ñampimi urmarka chaytaka pajarukuna shamushpami mikurka asha muyuka rumilla allpapimi urmarka chaypika mana achka allpa tiyanpi urmashkamantami utka wiñarka allpa mana ukukta kashkamantami chasna wiñarka ashtawanpish inti llukshishpaka rupachikpika hawalla sapi kashkamanta chakirirkallami asha muyuka kasha chawpipimi urmarka kashakunapipish wiñaqpi awgarishpa mana wiñay tukurkachu ashtawanpish alli allpapi urmaq muyuka alli granutami fukurka shuk muyullamantami mayjanka patsakta mayjanka sukta chunga mayjanka kimsa chunga granuta granurka mayjanpish uyanapak rinrita charikka uyaychiyari nirkami kunaka kishka katishunchik versículo 10 manta versículo 17 kama kaypika yuyachik parlukunata imapaj parlashkamantami kishka katishun ña parlashka kipami yachakuqkunaka paypakman kuchuyamushpaka imanishpataq kanta uyaqkunamanka yuyachik parlukunawanja rimakunkiyari nirkakuna chinanikpim Jesusqa Tayta Dios mantagrin pimana yachashka pakalla kaqta kankunamanmi riqsichisha ashtawanpish paykunaka chaytaka mana riqsingakunachu pakalla kaqta mayjanpish yachaqmanka ashtawan kukpimi ashtawanmi yachanga ashtawanpish mana yachaqtaka pay ashalla yachashkatapish kichungami chaymantami yuyachishpa parlukunawan yachachini paykunaka rikushpapish mana rikunkunachu uyashpapish mana uyashka shina tukushpami mana entendinkuna profeta Isaías kashna nishka shinallatakmi paykunaka tukun uyaytapish uyankichikmi manatak entendinkichikchu rikuytapish rikunkichikmi manatak rikunkichikchu kay llaqtapi kawsaqkunapak shunquka rumiyashkami paykunapak rinrika tapashka shinami paykunapak ñawikunapish wichkashka shinami tukushka chaymanta uyashpapish mana uyashka shina tukuchun paykunapak shunqutapish ama kutirichun mana entendikta ruragri paykuna chasna tukukpimi ñukaka mana alliachisha nirkami chaymi paktashka ashtawanpish kankunapak ñawika riku kashkamanta kankunapak rinrika uyaq kashkamanta kushikushkami kankichik profetakunapish kashkata ruraqkunapish kankuna rikunachishkataka rikunaywan kashpapish mana rikurkakunachu kankuna uyakuntaka uyanaywan kashpapish mana uyarkakunachu chayka chashnatakmi nirkami versículo 18 manta versículo 23 kama kunanka kishka katishunchik kaypika tarpukmanta parlashkata Jesús entendichishkamanta uyaychik tarpukmanta yuyachik parluta ñuka parlashkaka kashnami lluchulla ñampi urmashka muyuka chasnami Tayta Dios mantagrinmanta willashkata uyashpapish mana entendikpika paypak shunqupi tarpushkataka diablo shamushpa anchuchina kashkatami nishanin rumilla allpapi tarpushka shinaka alli willayta uyashkawan kushikushpa chaskikunami ashtawanpish paypi tsapi mana ukukta kaqpimi llaki hapikpi alli willayta katikushkamanta llakina yuyaylla llakichikpika
nitkarishpa manaraj unipi ñasa kirinjakuna. Kasha allpapi tarpushka shinaka Diospak shimita willashkata uyashpapish kay pachapi imashina rurajkunata rikushpa shina charikyana yuyayllawan umarishpami willashka shimitaka chay yuyaykuna tapakpi paykunapaq kawsaypika imata mana granun. Ashtawanpish alli allpapi tarpushka shinaka Diospak shimita willashkata uyashpa intendishpa alli granuta pukukmi. Chayka shuk muyullamantami patsakta sukta chungata kimsa chunga grano nirkami. Kunaka versículo 24 manta versículo 30 kama kishkakatishunchik kaypika trigo manta cizaña manta yuyachishpa parlashka manta. Kay yuyachik parlautapishmi Jesuska kashna nishpa parlarka. Hawa pachamanta mandakukpika shuk runa paypaq allpapi alli muyuta tarpukshinami kanga. Tarpushka hipa tukuykuna puñukukpika chagrayukta phiñak shamushpami trigo tarpushkapi cizañata tarpushpa rirka. Trigo wiñashpa ispigamukpika cizañapishmi rikurimurka. Chagrayukpakta rurajkuna rikurishpaka chagrayukpakman shamushpaka amito kanpak allpapika alli muyuta mari tarpurkangi. Imamanta chari cizañapish mari wiñashka nirkakunami. Chaymi amuka ñukata phiñak mari chasna rurashka nikpimi paypakta rurajkunaka chaytaka ancho chigrishunchu nirkakuna. Shina nikpimi amuka cizañata anchuchikushpaka ñatak trigutaraq anchuchinkichikman sakichiklla. Tandana punllakama ishkindikta wiñachun sakichiklla. Tandana punllapimi tandakunataka cizañataraq tandachishpa wataychik rupachinkapak trigutaka ñuka wasipi wakichichik nirkami nishpami parlarka. Chinallatak versículo 31 manta 32 kama kishkakatishunchik mostaza muyumanta yuyachishpa parlashka manta. Kay yuyachik parluwanpishmi kashna nishpa parlarka. Hawa pachamanta mandakukpika mostaza muyuta shuk runa hapishpa paypaq allpapi tarpushka shinami tukunga. Mostazaka tukuy muyukunamanta yalli uchilla kashpapish wiñashpaka wirtapi tiyaq tukuy yurakunamanta yalli hatunmi. Chasna hatun yura kaqpimi pajarukuna shamushpaka ramakunapika tazinta rurashpa chay ukupi kawsankuna nirkami. Chinallatak versículo 33 takishkakatishunchik kaypika levadurata yuyachishpa parlashka manta. Shuktakta yuyachik parluwanka hawa pachamanta mandakukpi shuk warmi kimsa taza kutata levadurawan chagrukpika tukuyta pungillichik shinami kanga nirkami. Chinallatak versículo 34 manta versículo 35 kama kishkakatishunchik kaypika yuyachik parlukunallawanta Jesús willashka manta. Jesuska tukuy kaykunata yuyachik parlukunawanmi chaypi kaqkunamanka parlarka. Yuyachik parlukuna illaqllaka mana parlarkachu. Paykunata chasna yachachishpaka kay pacha kallarinmanta pakalla kaqta yuyachik parlukunawanmi ñuka shimiwantaq parlasha nishpa profeta willashka paktachunmi Jesuska chasna yachachirka. Ashtawan kishkakatishunchikunaka versículo 36 manta versículo 44 kama kaypika cizaña manta parlashkata Jesús entendichishka manta. Chaypi tukuy kaqkunata minchakamachik nishka hipami Jesuska wasiman yaykurka. Chaypimi paypak yachakukunaka paypakma kuchuyamushpaka chagrapi cizaña wiñashkamanta yuyachik parlo ima nisha nishkata willaway nirkakuna. Jesús kutichishpaka alli muyuta tarpuqka runa aychayuqmi. Tarpuna allpaka kay pachapi kawsaqkunami. Alli muyushinaka Dios mandakukpi chay kaq wawakunami. Cizaña shinaka diablopa wawakunami. Cizañata tarpuqka phiñaq diablomi. Tandanaka kayshina kawsay punllakuna tukurinami. Tandaqkunaka angelkunami.
cizañata fitishpa rupachik shinami chay shina kawsay tukurina punllapipish kanga. Runa aychayuqka pay mandakuy punllakunapi mitkachishpalla kawsakukta millayta rurachikkunataka paypak angelkunata kachashpa tandachishpami nina rupakun urnupi shitanga. Chaypika hatun wakana kirukuna kanerinami kanga. Ashtawanpish kashkata ruraqkunaka paykunapak yaya mandakunpi inti shina achik nikungakuna. Mayhanpish uyanapak rinrita charikka uyaychik yari. Ashtawan kishka katishunchikunanka versículo 45 manta versículo 46 kama. Kaypika sumak vale perlamanta Jesús parlashkamanta. Hawa pachamanta mandakunka alli perlakunata mashkashpa randishpa katushpa purik runa shinapishmi. Tukuykunamanta alli perlata rikushpaka paypak tukuy charishkakunata hatushpami chay perlataka randin. Chinallatak versículo 47 manta versículo 50 kamaka kishka katishunmi linchimanta yuyachishpa parlashkamanta. Hawa pachamanta mandakunka linchita mamakuchapi shitakpi tukuy laya chawlakunata tandamuksinami. Linchipi ñahunda kakpika kucha urimun llukshichishpa tiyarishpami allikunataka kanastapi churan. Mana allikunataka shitankuna. Chayshina kawsay tukurikpipish chasnallatakmi kanga. Chaypika angelkuna llukshishpami millayta ruraqkunataka kashkata ruraqkunamanta chikan yachingakuna. Millaykunataka nina rupakun urnupimi shitanga. Chaypika hatunta wakana kirukuna kanerinami kanga nirkami. Kunanka versículo 51 manta 53 kamaka kishka katishunmi mushuktapish maukatapish llukshichik shina kanga nishkamanta. Chaykipami Jesuska kay tukuy yachachishkakunataka allichu entenderkankichik nikpi paykunaka ari amito nirkakuna. Shina nikpi Jesuska mandashkakunata yachachikuna hawa pachamanta mandakuypi yaykuk tukushpaka shuk wasiyuq yaya paypak sumak charinakunata mushuktapish maukatapish llukshichik shinami kanga nirkami. Kunanka versículo 53 manta versículo 58 kama kishka katishunchik. Kaypika Jesuska paypak llaktapi Nazaretpi willashkamanta. Yuyachik parlukunata tukuy parlashkajipaka Jesuska chaymanta rirkallami. Paypak kikin llaktaman shamushpami chay llaktapi kawsaqkunapak sinagogapi yachachirka. Pay yachachishkamanta chay llaktapi kawsaqkunaka mancharinakushpaka kayka maypishi kay shina yachaytaka yachamun. Ima shinashi kay milagrukunatapish ruran. Manachu kayka carpinteropak churilla? Manachu paypak mamapish María? Manachu wawkikunapish Jacobo, José, Simón, Judas? Manachu tukuy paypak panikunapish ñukanchik kawsan llaqtallapita kawsankuna? Payka maymantataq kay tukuykunataka lluqshichinchu imami ninakurkakunami. Paykuna mana krisha nikpimi Jesuska mayhan profetapish shuk llaqtapika alli michaskin. Ashtawanpish kikin llaqtapi kaqka kikin wasipi kaqkunaka mana alli ninkunachu nirkami. Jesuska payta mana krikpimi paypak llaqtapika mana achka milagrukunata rurarka. Pagichik chashnami kay kutinka San Mateo capítulo 13 da kishka katishkanchik. Shamuk kishka katina pachapika San Mateo capítulo 14 tami kishka ketishun. Shinaspaka chay punja kamachi. Cantas pamanyaspa Jesucristo samuna yajari paktamu Dios pasimitaikuti Kanga kuyani ningivi Dios pasimitaikuti
allichi shukriku